Lakhipuronline puthokchaba me ki tangmari sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maroi Pao Assam amasung Nagaland gi mafam kaya da ngarang solidarity rally chatkhre Assam University Manipuri Students Union silangduna peace rally ama university gi gate mamang ta pangthokre Mizoram gi mahiroi loop ama gi statement ta amiana akan mamong da condemn tawkhre Apun Bamaira Paibilu Brahmaputra Valley Assamna Mapungena Sinduna Peace Rally Amasu Hozaita Pangthokre Churachandpur Jilla da Thokliba Thodok Sing Kupne Yengsinbinaba Meitei Chambers of Commerce Assam gi Maigedegi CM gi Mafamda Haija Cherol Thakre Singirbon High School gi Humpumanga Suba Foundation de gi Thoram Pangthokre Mana Matumsu Yenthokre Amasung Jiribam gi Labor Card Paiba Beneficiary Singda Lupa Lising Tara Tawde Yenthokre Haujik mapungoi Pao tabirasi Assam amasung Nagaland gi tongan mamafam singda leiriba mitei singna Manipur government na Manipur High Court na mitei singbu Bharat ki scheduled tribe list ta chananaba pikhiba judgment adubu thintaba tawduna thabakoina pangthokna ba haijakre Manipur gi mapanda leiriba mitei sing asi sothana yamna tonna phibam chadana leiriba si saphanaba Assam government ki mafamda ST list ta chananaba haijaduna matam sangna lakli amasung honorable CM Himanta Biswa Sarma masabangnasu Manipur da hek miteina ST oirakpada Assam da su ohengani haikeba leikre aduna Assam gi mitei singna Manipur da mitei sing ST oirakpa khorang na ngai duna leijari haina kholaw laukre Nagaland gi Dimapur amasung Chumok Dima da su manaba kholaw lauduna Manipur High Court gi yathang adubu thintaba tawduna thabak ta onthok pina bahaijarakli masiga loinana tongan mafam singda solidarity rally chatkhi haina World Mitei Council CEC gi Secretary General Yambem Arun Mitei gi cherol amada khangalakli भारत सरकार की काउंसिल भारत संविधान की चनबी मतुंगिना अखोई सी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चनब याबगी चप चाबा अखोई खुदों चाबदु लेरे मदुगी मतुंगिना मणिपुर दा लेरिबा हाई कोर्ट नसु भारत सरकार की चनबी मतुंगिना मणिपुर अखोई की मणिपुर सरकार दा हाइरिबा एसटी फंगबगी रिकमेंडेशन से मसी सोइदना थाव हाइदना मणिपुर हाई कोर्ट तगी मसी डायरेक्टिव पीग्रबने डायरेक्टिव से बाबा पीदबदगी मैतई है कम्युनिटी से शेड्यूल ट्राइब की ग्रुप चंदबने भारत रैली की थोंदा मणिपुर सरकार अपील तौजरीबदी मणिपुर हाई कोर्ट की ऑर्डर मतुंगिना थुनमक भारत सरकार रिकमेंडेशन थाबियु आगदबनी Manipur Meitei ST की मतंगदा Manipur High Court थोकलिबा ऑर्डर जो कोने सपोर्ट तौजबने अदुगा कोना Meitei सुमुगदिमा Meitei काउंसिल की साइड तगी कोने सु सपोर्ट तौजरे हागा Manipur लेंगा की मफमदा कोई दरकार ओइबा से चांगसी अथु मतमदा थाबियो हाइना कोना अपील तौजरी मसिगे सुमलबा Honor Manipur High Court judgment for recommendation as per Constitution of India and Bawasam Singh Matangka Mukidima Meitei Council के president ना इस Bawasam Manipur अखोई ngasi pangdok sariba solidarity march asi Manipur High Court na thokliba order Meitei ST की matangda asi athu matamda Manipur lengakna dakar oiba अखोई se chang adu thabiu haiduna koina appeal tawjabani We demand कोई की वर्ल्ड मेटई काउंसिल अमसुंग बोगाजन की अमराजन की कोई की WMC का लोनेना कामका गा मैरा पाइदीगा पुंसलगा कोई मयाम सिदा सिंजा लांगजेरिबसी कोई मणिपुर की लेंगाता लेइबा कोई की ऑनरेबल CM बिरेन कोई की कोइना सुजमना वाना नाना लेइबा चेबी चेथिंग थांगना लेइबा कुदिमक्सिबो कोहन बिनिङाइ तमक्ता कोइदा लेइबा मयाम हाई कोर्ट ना पीरीबा अयाबा खुदिमक्सी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो विनर में तो अखोइना अपील तौजरिए थैंक यू करी मरम की रैली नो है सर अखोई DMC दिमापुर मेटई काउंसिल के प्रेसिडेंट ना अमरक वाही
ꯊꯝꯖꯒꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯤꯟꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯂꯤꯗꯔꯤꯇꯤ ꯎꯠꯂꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯩꯇꯩꯅ ST ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ST ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯦꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ we don't have any clashes with any tribe and community we are asking our and appealing our right to be ST listed in the ST status. So I request and I appeal to the Manipur government to recommend the center for ST status of Meiteis and please honor Manipur High Court's judgment for Meiteis ST recommendation and no compromise on ST status for Meitei. This is for our survival. We stand for our own right and we want Meitei to be listed in ST status. Thank you. We demand. We demand. Dimapur Meitei Council ga loinana World Meitei Council Nagaland State Unit ani che khosana mra haga ngasi gi numisida rally am thamjabane ngasi gi numisida mafam da rally tawi atopa state atopa Assam state su tawi adu ngasi gi rally sidi Meitei yakhoina ST demand gi tamakta akoi masi ngasi lepjabane Manipur lengangna hauji phawda chahi 10 suruklaba adugumba ST demand chahi 10 suruklaba ariba demand se ngasi phawda recommend thabidaba se laibak thibani aduna Manipur lengakta recommend thabiu center da recommend thabiu asigi maramna akoi tawjabane adu ngasigi ST demand se atopa akoi chinau na su pendaba nungai taba su lei adubu asida akoina hangjingbadi akogi World Meitei Council Dimapur Nagaland State Union na akoina hangjingbा loina Dimapur Meitei Council na su asigi chap chaba ani sigi wakhal lon ju thammai haraga akoina hangjaba question budi nate masi theme hai tare akoida our survival issue is not equal to others privilege asini akoi theme our survival issue is not equal to others privilege theme atopa amana akoida leje bache peace in Manipur should not be at the cost of our survival maramdi ST haibsidi Meitei ne ST oiba haibsidi masi akoi gi right ni survival gi tamakta ne masi akoi da nungai jage akoi sen pai jage thaba chaw taw jage adu gi tamakta nate akoi gi hingbam lerektra ba masi akoi hingba gi tamakta ne aduna akoi gi main oiba theme di peace in I repeat peace in Manipur should not be at the cost of our survival. Assam University Manipuri Students Union Silangduna Peace Rally ama University ki gate mamang ta pangthokre Assam University Manipuri Students Union Silangduna Manipur da yelhomi singbo safeguard PBU NRC update tawduna implement tawbiu Forest Land Reserve oriba mafam sing protection PBU aduga mitop changlakpa sagot piganu haibana chingba warul sing yawba placard pairaduna ngarang University asigi Manipuri mahiroi Cameroon Saruk Yaduna Peace Rally ama Assam University ki gate mamang ta pangthokre haina Assam University Manipuri Students Union ki President Khangjakpam Krishna Mohan khangalakle Mizoram ki mahiroi loop amagi statement ta Amiana akan mamong da condemn tawkhre Mizoram ki mahiroi loop amana Churachandpur ki ihoga mari lenana makhoina pamliba demand sing adu phangdaba taragadi Mizoram da leiriba Manipuri singda kudong thiba thoglakadaba mayam adu hairiba mahiroi loop asina daita puma ngamloi amadi Manipur ki CM N Biren singna tawriba activities mayam asina North East ta leiriba jati furup singi Unity da akaiba pire haina chahi sigi haukiba April ki tang 30 da thadorakiba statement adubu Amiana akan mamong da condemn tawi haina Amia ki Chief Advisor Ketrimaim Kundal Singhana Kasar ki Kabugons da Sri Bhubaneswar Sadhu Thakur Sanatan Christi Kendra ki mandopta ngarang phamkiba miyam ge mifam amada phongdokre mahakna makata na hai miyam gi CM ama oiriba jati phurup pumnamakta michang mikhai naidana yaifana ba thaurang kya paikhatliba CM amada asumna thawai usitaba thawong torokpa asi yamnamak pende makhoina haikiba statement sing adu handokadabani amadi chahi lising ani henbagi puari lairiba mitei singni makhoina thijinba watpana khangdabani haiba wapam sing phongdokhi asigumba thawong asibu yaningdaba phongdokpagi public rally ama chaliba megi tang kunma thoida mitei pangal amadi Brisnupriya singi loop kayaga khusamnaraga chatkani haiki ngarangi mipamaduda amiagi thomi sing amadi khunggang kayadagi atai maroiba miyoi singalonana Nikhil Brisnupriya Manipuri Mahasabha gi Assam State General Secretary Jisnu Sinha Vice President Rukhini Kumar Sinha amadi Working President Biswajit Sinha sarugya ki hairi Mizo
Jirlai Paul Mizo Students Association boy koina Ninda tawi condemn tawi makoina 2023 ki April ki tang kunsa da press statement nam thoki high press statement du da Manipur ki honorable chief minister nida tawki Manipur honorable chief minister se Manipuri sing chief minister nei maram chadana ekoi chief minister singnar ba ekoina jamna aksin nai koin lawi ani subda categorically Manipuri hai ba jati se pallaga karigumba moina hari ba pami demand sing do fulfill ode taragadi natraga moi maning tungda taragadi Mizoram da lere Manipuri sing da tholkadaba dosalangmon mayam do moi dai pubang amoyana Mizo Jirlai Paul hari bese jamna maram chadaba sadra ki sansthan amna haibam thoktaba mapung phadriba mature oidriba dungba group ne na khali aduna Mizo society na hariba Mizo Jirlai masagi Paul Mizo Students Association je work pigadam ni natrabadi Manipuri hai jati se malam da leba Manipuri jati koi se koi loina united ni koi ninghan ba jati ante koi da singer pa mata koi lema tharoi adu koi puna gu isina na khali koi da singer kanu hai bisini next hauji people's minister of Manipur na and brain na rikchathariba war on drugs hai notice kanana bagi masi khongjang ne ngasi Mizo Jirlai Paul hai giba enjim birena tawriba activities and notice ki unity akai bro have se masi anda visas ne makoi hari perception to moi munna naina da baine maitai di amana amabu chingthabagi haina bise masina aikoi gi mitom nau silaktabani masigi haina bise thadoksi achum boilabadi matung ina bisi aran boilagadi taksi nangi salibudo lali haiba masigi mo wakhalala se mepung khudi makta lairagati chakhatpa nganguni ngasi aikoi degi hai singlaba ahal lamal ching karigi damangno anga ngasina tawri base amuk tang di jengbiu chummaga di chummi haiduna mahaku thagat piu natraga inkhat piu adugi wakhalol di leite amana amagi phamunnabagi damakta chanabil adugi chanabi do lokthok patai aikoina thadok patai thadon batai mayai gi tangbal phangjabagi harauba nuai badu thadon batai aikoi thabak chuba mi duni aikoina thagat kadaba thabak churi mi da anga wari basu magi damakta akoi thawai apchang jauna mating panggadabani समाज की दमकता फबा तौरक महा कदो कनासु कनानो हाइब थिनरोय दबनी मानो तौरिबा अचुमनी हाइब की वाखलोल दा अखोय की हाइनबी असे माया की तामल द फंबा लेबर तुंगी युमिन से अखोय ने कोनेक्ट हाय होगी बदी होखरे अदुना युमिन तुंगी युमिन अखोय ने युथ अखोयना तौगदबसे करिनो हाइबसी अखोय की समना हाइब द अखोय लीडर सिंग हुजिक हुजिक ओरिबा फोंगपोंग साना मांगदो ओरिबा लीडर अखोय की कैराक हाइब तारे अखोयना पोसगम काब तारगदी पाइब तारगे कैराक मथोक ता हाइब कैराक से अखोय की अखोई लीडर अखोई खंगनी चीफ अमयागी चीफ अखोई दरा कुंदल होई मयाम लेरी माई मखाद मयाम सु लेरी मथक मयाम लेरी असिगुम मयाम से लीडर सिंग असिगी मतुंग इल्लगा करी मोइदी करी खुदोंग साबा करी अफबा करी अखोइना करम हाइना काग करम हानि सेब लोगदगे हाइबसी अखोइनी मेन मथौ तारबसी मोइना लमनिंग लमगनी मखा ताबसे अखोइना छमोगदबनी असिनी ख्वादी मरुइबसी अखोई मयामना खंगिदुनी निंधोरन कया हौखरे अखोई मथक्ता कया माइचो अफो मयाम हौखरे मोइना थममी थमसु अखोई मयाम गेप मयाम ओइखरे थमोइना थममी अफो थमी बट gap oi apoba thami gap oi adu gap to leitna ba ekoi youth na kamai ton masi fulfill oina ko long lasting oina sum ko forever oina chatpa yana ba hai posaga si ekoi culture khangde ekoi ani posak khangde ekoi maiti ba ekoi oi ba ina da si sakta ko plus marik chumna ekoi chumna lehuna ba non thaw na ta ba ngaksam se thangan na lei ja ba posagam ka ohebu jawi khutong sabal hausi hai ba se hana youth sing अपुनब मैरा पाइबिलु ब्रह्मपुत्र बेली असमना मपुंगैना सिंदुना पीस रैली अमा होजाइता पांगथोखरे मणिपुर की जेलहोमी सिंगमु ngak senbiu forest land reserve oriba mafam sing protection pibiu NRC tawbiu aduga mitop changlakpa sokot piginu haibana chingba wafam sing asibu sokotpa oina manipur gi mapanda khundariba mitei singi lup kharana punsinduna ngarang megitang ahum jumsakaisha numit Assam की होजाइदा पीस रैली में चटखरे अपुनब मैरा पाइबिलु ब्रह्मपुत्र वैली असम ना मपुंगैना सिनकिबा पीस रैली अदुदा उमा WMC United Manipuri Arts and Cultural Organization उमा को All Assam Manipuri Artists Association अमा असिना चिंगबा लुप खरना पीस रैली असिदा सरुग्या खि हाइना उमा को गी जनरल सेक्रेटरी GS थोंगराना खंगलगली
नाकल अमरोमदा मैतई मितईबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहन्नब दाबी तौरिबा दुगी मायोक्ता ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर अचुमना चिंगी जिला सिंगदा टोटल शटडाउन लाउथोकिबा अमदि रैली चटमन चिंगबना मणिपुरदा अकायबा थोकलकपा याबगी ओइथोकपा लेबना राज्य सिदा ngarangdagi hauraga निमित मंगानी मोबाइल इंटरनेट सर्विस थिंजिनख्रे लोइनाना ngarang नुमिदांग पुंग 6 तगी बिष्णुपुर अमदि चुराचानपुर जिला सिंगदा CRPC गी धारा 194 गी मखादा अथिंगबा थमजनख्रे हाइरि चुराचानपुर जिला थोकलिबा थौदोकसिंग कुपने येंसिनबिनबा मेटेस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स असम की माइगेदगी CM की मफमदा हाइजा चेरोल थाखरे चुराचानपुर जिला थोकलिबा थोगनिंगदबा थौदोकसिंग अमदि मफम अदुदा लेरिबा मितेसिंग मुंगाक सेनबिनबा मणिपुर की CM N बिरेन सिंह की मफमदा सोसाइटी फॉर मितेस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स असम की माइगेदगी हाइजा चेरोल अमा थाखरे लुबसी की प्रेसिडेंट खेत्रीमयम उमानंदा जनरल सेक्रेटरी ओक्रम लखीकांता अमदि वर्किंग प्रेसिडेंट विश्वजित शर्मना खुद एक पीदुना थाबा चेरोल अमदा फिबम अदुबु लाक्सिनबिनबा हाइजाख्रे हौकिबा मेगी तांग अनिदा सिंगिरबोन हाई स्कूल की चाही हुंफुमंगा सुरकपगी फाउंडेशन डे की थरम पांगथोखरे अयुक्ता स्कूल की हेडमास्टर मोहम्मद जमालुद्दीन स्कूल की फिराल चिंखलबा मतुंग कबी ख्वाइरकपम चावबना इबा मैतई कबी सैरेंगदा सैरेंगतिबा हेंदानबगी थरम पांगथोखी लालांग मणिपुरी हाई स्कूल की सुमी बेगमना अहानबा सोनाई जुबुती सिंह मणिपुरी हाई स्कूल की ओइनाम अनिसना अनिसुबा अदुगा सिंगिरबोन हाई स्कूल की महिरोई थोकचोम लखीप्रियाना अहुम सुबा मना फंखी मथंगदा मैतई की येलो मसाना मा ओइरिबा खोंग कांगजई सगोल कांगजई थांगता मुकना अमसुंग कांगदा युमफम ओइबा लायेकपा हेंदानबगी थोरमदा सोनाई जुबुती सिंह मणिपुरी हाई स्कूल की विशाल सिंह अमसुंग ए प्रेबिना देबिना अहानबा अमसुंग अनिसुबा अदुगा सिंगिरबोन हाई स्कूल की महिरोई W सारदा देबिना अहुम सुबा मना फंखी हुंफुमंगा सुबा फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन कमिटी की चेयरमैन यू चौबना मिफम अपोइदुना पांगथोकिबा निंगथुलगी अफोंग मिफमदा लखीपुर विधानसभा केंद्र की MLA कौशिक रायना अथोइबा मिथुंग अमसुंग सेलिब्रेशन कमिटी की वाइस चेयरमैन G नरहरी शर्मा स्कूल के हेडमास्टर जमालुद्दीन अमसुंग SMDC की प्रेसिडेंट के चंपलाल सिंहना दायित्व फंखी थोरोमसिग मरी लेनना P राजबिहारी सिंहना चीफ एडिटर ओइना पुथोकिबा निंगसिंग चेफोंग अमसुंग स्कूल की डायरी अथोइबा मिथुंग न फोंदोखी जिरीबाम की ग्वाखाल लेबा टी ललित सिंह कौब मियोय अमना बार्मिस पाइथन लाइरेन अमा मियोय अमना लंबीदा फारग पुरकपदा मसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिनदुना थादोक हंसी हाइदुना लाइरेन सिंह अरांग बोरोबेक्रा फॉरेस्ट बीट ऑफिस स्टाफ अमदी जिरीमुक रेंज फॉरेस्ट ऑफिस की स्टाफ सिंगदा सिनदुना जिरीमुक रिजर्व फॉरेस्ट की मफम अदुदा असोयंगा मियाउदना थादोखरे लाइरेन थादोकपा अदुदा चौधरी खाल रेंज ऑफिसर नोंगमाइथेम विक्रम सिंह जिरीमुकी ब्रजगोपाल शर्मा हुइद्रोम अमरजीत अमदी स्टाफ सिंह सरुजाखी हाइरी जिरीबाम की लेबर कार्ड पाइबा बेनिफिशियरी सिंगदा लुपा लिसिंग 10 तौदुना येंथोखरे डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की मखादा मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड न सिंधुना जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल की ऑडिटोरियम हॉल दा बेनिफिशियरी चट्रुक्ता मसा मसा की अकाउंट की कुतांगदा ngarang lupa lising 10 तौदुना येंथोखरे थौरम अदुदा MLA जिरीबाम मोहम्मद असाबुद्दीन मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की चेयरपर्सन के शरद कुमार सिंह अमदी मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की सेक्रेटरी पीटर सलामना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुजाखी लेबर कार्ड असिना फंगलिबा कानबसिंग असितनतना लैंगा की लेरिबा स्कीम खुदिंगमक प्रजा मियामना खंगदबनी हाइरदुना लैंगाकना पीरिबा कानबसिंग असिंग फंगनबा पुन्ना होटनबिनबा चंगी हाइना जिरीबाम की MLA असाबुद्दीन फोंदोरकली मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की चेयरपर्सन के शरद कुमार सिंहना बेनिफिशियरी चट्रुकना फंगलिबा कानबसिंग असिगी मथक्ता जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा लेरिबा लेबर कार्ड पाइबा याबा इमुंग खुदिंगमक्ता लेबर कार्ड पीहंदुना खुदोंचाब सिंह असि फंगनना बहनगनी हाइना मियामदा फोंदोखी मैम की नुआइबा मतम सांग अखोइना इंसो सिंह समापन सिंह चनी तनादगी अखोइ मसिगी सिंह अनि तनादगी सिंह बोर्ड से लिंगतना मणिपुर लेरिबा प्रजा सिंह मखल मखा के आगी
benefit pigiragasu jiribamdagi hadak fangibasina ai ahan oirangani na khalli kanaguma mamaga fangigi yaurgadi khut amta thagakpi jiribamgi leiba sinmesing jiribamda lei production sumasigi benefit asi khudongta abasi hangbo urasan haina isona tamambadagi ai musabu hariba board asigi chairperson hapirakpa aduga ai jiridagi haubai sa Peter guna board asigi secretary mena hokna maram maraga nasidi khoi diriba praja sindasu masi khudong ta se piba hore adu leihogi mayam satu basina nataga lising amasina loigadawa natte अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन्ना आसाम अमसुंग नागालैंड की मफम कयादा ngarang solidarity rally चटख्रे आसाम यूनिवर्सिटी मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन सिलांगदुना पीस रैली अमा यूनिवर्सिटी की गेट ममांग तो पांगथोख्रे मिजोराम की महिरोइ लुप अमगी स्टेटमेंट ता अमियाना अकन ममोंग दा कंडेम तौख्रे अपुन बमैरा पाइबी लुप ब्रह्मपुत्र वैली आसामना मपुंगैना सिंदुना पीस रैली अमसु होजाइदा पांगथोख्रे चुराचांदपुर जिला थोकलिबा थौदोकसिंग कुपने येंसिनबिनबा मैतै चेंबर्स ऑफ कॉमर्स असम की माइगेदगी सीएम की मफमदा हाइजा चेरोल थाख्रे सिंगिरबोन हाई स्कूल की हुंफुमंगा सुबा फाउंडेशन डे की थौरम पांगथोख्रे मना मतुमसु येंथोख्रे अमसुंग जिरीबाम की लेबर कार्ड पाइबा बेनिफिशियरी सिंगदा लुपा लिसिंग तरा तरा तौदुन येंथोख्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा नसिगी ओइनदी matang asida loijare